Ngiyanamukela kolunye uhlelo lwethu olubizwa ngokuthi izinkonzo. Lolu hlelo uhlelo lwendumiso yamabandla ngokuhlukana kwawo. Lapho khona besiphi izinkonzo ezivuselela umphefumulo ziphinde zibuyise ithemba. Sitholakala ke kubonani streaming on www.c-tv.co.za. Ukuzibonakalisa kwakho amandla akho nobungcwele bakho amandla akho angena kubohla nobungcwele bakho obungapheli. Ukuphakama kwami akuthandeke ebandleni lonyazi. Bandla yenkosi kube ukuthi noma uyibona intuba yokuthi ungayikhuluma indaba kaShembe bese kuba novalo nje oluhlezi lukhona. Ngiyacabanga ukuthi nalo libalekile ngoba luyakwenza ukuthi noma ukhuluma uqoqo ulimi lwakho. Ngiyacela uNkulunkulu abekimi engizokhuluma phambi kwamakholwa kungabe sekona abangcwele. Igama lami ngunako kwakhe ngwakaZulu isibongo ngisabatha ehlahlindlela lapha eThekwini. Bantwana basezulwini ngeke ngeze bekhuluma ngothando. Abakhulume ngaphambi kwethu ngithi nami kangingakhuluma indaba entsha. Ngoba uma sikhuluma ngothando sikhuluma ngoShembe. Uma wazokuye ngoShembe ungalwazi uthando lwakhe awazi yena lo esikhuluma ngaye. Lo sinehlangene ngaye ilo owuthando. Ngiyakhumbula ukukhulunywa ngelinye ilanga kuthiwa kusake kwenzeka ekuphakameni kwakhiwa izindlu kuthiwa zasebenza insizwa. Kwase kuthi ngesikhathi sokuphumula sekumele kudliwe kuthiwa yaqhamuka inkosi yayikhona ngaleso sikhathi kuthiwa yaqoqa umhlabathi mayiqoqa umhlabathi yathi ababeka iparishi phansi ababelidla kuthiwa yenza abakaze bakubone yathatha lo mhlabathi yase yawubhula phezulu lamaparishi yase ithi nyoke ngibone ukuthi usathane okanithinte yini. Thina ke simenyiwe lapha sibiziwe njena siboneke ukuthi walime emabonke abantu sasesiza. Kodwa sizwile ukuthi muhle umsebenzi ehlangene ngawo lapha. Kodwa okukhulu kakhulu ukuthi lo msebenzi kaNkulunkulu alibonkosi. Ngiyacela ukuba ngibabongisa bathathe indawo ukuba benze lento enkulu kangaka eyenziwa lapha. Ngiyacabanga ukuthi ukube bengenawo uNkulunkulu
bengeke kufike kubona ukwabenze lento enhle kangaka bazoyenza lapha ekhaya. uNkulunkulu akahlale kubo. Nathi bese siba nenhlanhla simzule uNkulunkulu wabo. Bese siyazwala uthando ngoba siyakhuluma nje ngoNkulunkulu esithi uthando kodwa ukwenza kwethu kuyasehlula. Ngicela nje ukukhuluma le ndaba eyodwa bese ngidedela abantwana benkosi kwana bakhulume baqephuze ngoNkulunkulu wabo abamaziyo abambonile. Ngisake ngezwe ngelinye ilanga kukhulunywa kuthiwa usake kwabakhona insizwa eyathi izihambela njena yasibona umuzi omuhle kakhulu. Lo muzi umuhle impela ungathi mawudlula kwanawe ume kuthiwa nawo lensizwa yama. Ngiyacabanga ukuthi hayi kade nje iqeda kufunda yathola umsebenzi omuhle iyasebenza yasuba lo muzi uyifanele ukuthi ngahlala kuona njengoba isinazo ezinye izinto isishoda ngomuzi. Bathi lensizwa yabe isisondela kumnikazi walomuzi yasicela ukuthi mnikazi womuzi ngicela ungincede ungidayisele lo muzi ngubona ungangifanele impela izinto engikulo ungifanele. Avumele phezulu umnumzane athi thatha ndodana sesiyokhuluma nje ngenkokhelo baxoxa indaba yenkokhelo bakhokhelane ngoba lo muntu wayemi kahle ofuna lo muzi. Bese ithi le ndoda ngiyakudayisa konke kulendlu kodwa ngizakushinta yodwa ngizawucela ukushiya lesi sipikili sami kulomuzi uzokuthenga konke uzawukwenza konke okuthanda kulomuzi kodwa ungasithindi lesi sipikili ngoba akawusithenganga lesi sipikili esami. Ngiyacela uNkulunkulu angaqheli kithi thando lwakhe lungaqheli kithi noma kungenzakalani noma ngingathiwani uNkulunkulu ahlale kithi. Kuthiwa le ndoda ngempela yabe seyishiya ibhanti lesi sipikili yasibeka ibhanti yathi ngiyawuhlala ngifike ngizosibheka lesi sipikili sami ngoba inhloso yami ukuthi lesi sipikili ungasithinti ngoba esami. Mhlawumbe umuntu ngakuhle ayazi into yakhe. uNkulunkulu asikhumbule nathi sikwazi okwethu nendawo yethu siyazi. uNkulunkulu abe nathi ukuthi esikwenzayo kungaphambuki nendawo esibekwe kuyo. Kuthiwa ngempela le ndoda yayihlala ifike izosibona isipikili sayo ithi hayi ngisashashiya sikanje impela awakasithinti esami lesi sipikili. Kwathi ngelinye ilanga lo mfana njengoba ngishilo ukuthi wenemali yonke enakho konke nalomuzi umfanele umuhle wase wenza iphathi kuthiwa ihousewarming. Wenza ihousewarming lo muntu wabiza bonke abangani bakhe kwamnandi kanje ayana bathi besakusamnandi besadlala phakathi nobusuku wayesefika umnikazi wesipikili ezobheka isipikili sakhe. Wafika wasibuka wathola ukuthi hayi isahleli kahle wabe sephuma. Hayi babuza laba ubani ke lo abatshela athi hayi umnikazi wesipikili. Aphume lo mnikazi wesipikili iqhubeka indaba lana kube mnandi kube njaya abuye umnikazi wesipikili esephethe ibriefcase. Lo mnikazi wesipikili mayefika lana afika amonyula ijazi lakhe aligqoke bese vula lesi briefcase ayiphethe bese ekhipha inyama bese ihenga kulesi sipikili. Esakhe isipikili uzothi ngoba kusithenganga wawuthenga umuzi kodwa isipikili cha navumelana. Bese ke kuyaqala manje abangani bakhe babuzane kwenzakalani lapha lenyama ebekwelana isima kanjani athi umnikazi wesipikili. Hayi lo muntu bese eqala manje naye kumphatha kabi ukuthi emzini wakho omuhle kangaka kunenyama eluhlaza ebhizi yehla igazi umuzi muhle impela kodwa akusahlale kahle ngale nyama. Kodwa manje ngoba lesi sipikili akasithenganga sinomnikazi waso akanakwazi ukuphazamisa isipikili somnikazi waso. Kuthiwa kwahamba isikhathi saqala manje lenyama yasiyonakala. Mayiseyonakala lenyama yasishintsha iphunga. Afike lo muntu
afike umnikazi wesipikili azobheka isipikili sakhe abuke bese yaphuma. Kwaze kwangaba kuhle manje lendlu enhle kangaka isinephunga elibi ngenxa lesi sipikili esinenyama evuza igazi eseyonakele. Kwalomfana wangakuthanda ukuhlala emzini wakhe. Wangakuthanda ukuhlala emzini wakhe omuhle akawuthengile ngenxa yokuthi isipikili akasithenganga. Isipikili sinomunye umnikazi waso. Bathi wazi wagcina sewushiya lo muzi nalenyama wahamba wayofuna enye indawo yokuhlala wawushiya umuzi wakho omuhle. Ukukhuluma kwami ongaka bengesikhona ukuba ikhulumele indaba yesipikili nomuzi omuhle. Kodwa into engifisa ukuthi ngiyiqwashise ngiyithandazise nisithandazise nani matala benkosi ukuthi kungabe bikho isipikili kithi esisakuba nomnikazi omunye ngaphandle kaShembe. Ngoba kunesiqiniseko uShembe akanakuhlalelana nalezi sipikili ngoba uzawufika umnikazi waso afika beka akuthandayo okuzobe ngasavumelana noShembe. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga ngisayilikushesha ngena mangikhumbula kahle uyakhuluma umfundisi uGcwenza ukhuluma ngendodakazi yakhe eyayingenwe amadimoni. Wayikhuluma le ndaba uthi kwenzeka bahamba baye enkosini uThingo bafike bayibika le ntombi ukuthi inenke kanje. Into engiyithandayo eyakhulunywa elamadimoni kwathi makunikelwa wawusho umuzi baba kaye kuona ngaleso sikhathi. Uthi kwathi uma benikela kubaba uthi yasekhuluma amadimoni. Athi hawu kodwa masibanibani wawungazosithatha usifake emzimbeni wengane yomfundisi. Hayi umfundisi nje kodwa lo mfundisi okaShembe uyazi kahlelani noShembe. Ngikhuluma indaba yendawo kaShembe kithi. Bana basezulu uNkulunkulu akasikhumbule. uNkulunkulu abe indawo kithi. Indawo yakungaphazanyiswa ilutho. Ngoba nothando lwakhe luyakuphila kithi uma yena enendawo kithi. Angibonga ithuba. Inkosi ibusisa izlayo. Angijuba isesho ukuthi uwena osuzosala la ekhaya uphatha umuzi ngoba akekho la uNkulunkulu angaboni khona. Ukwazile ukuthi uyamazi uNkulunkulu ungakwazi ukuthi ungigadele umuzi. Sengiyacela ukuthi nathi emakhosazane sazi ukuthi konke esikwenzayo uNkulunkulu uyasibona. Thiwa lamanazaretha kwakhona insizwe ezimbili. Lensizwa lezi zayihamba zifuna uSathane. Zithi ifuna ukuqeda ngalomuntu obizwa ngoSathane. Zihambe le insizwa ihambe. Zithi mayihamba zihambe lutho kumthola lo muntu ethi uSathane. Zihambe azimtholi. Kuthi mayihamba ihlangane nebhokisi eligcwele imali. Zithi le insizwa mayibuka leli bhokisi ubukhazikhazi imali. Hayi le insizwa zihlela ukuthi hayi sizohlukaniselana ngale mali. Zihlela ukuthi sizohlukaniselana bese shuthi sibuyele emuva ngoba lo muntu vela akatholakali. Insizwa mase ifica okulamba. Hayi lo munye zihambe ithathe yona le mali aye esitolo. Ayothenga esitolo. Asizisale le insizwa. Zithi yabona nje le mali ukuthi mangase sihlukaniselane sobabili singatholeni kanjani. Hayi ke shuthi le insizwa zimplanele lo ukuthi zifune nayo ukuthi zimbulale. Naye esitolo afika athenga isingwa. Athi yazi le mali mangase ngiyithole ngingedwa ngingaba right. Athathe lesi isingwa asifaka asithenge neretex ushevu abafakele phakathi. Hayi afike lapha abuyele emuva behlale ndawonye behlale phansi uthi yena bese bemphathele okwakhe abazomnika kona bamnike naye nabo lesizwe lezithathe simbuke bese bayambuza ukuthi indaba ungasidli wena isingwa. Athi hayi ukuthi sengisiwe ngadla. Athi mayise badle mase bayathula boba2 naye asale nalamanzi lawa babemfakele wona ushevu bafe bobathathu. Kusho ukuthi lezi insizwa lezi uSathane wayesefikile kuzona kodwa zimbonanga. Cela uNkulunkulu kaShembe sipha amehlo ukuthi simbone uSathane. Nathi makhosazane ngicela ukuthi singasivumeli lesikhala lesi sihloko sivuleka ngoba mhlambe sekuyena uSathane kasazi. Nkosi kubusise nikuzwile. Amen.
magwala anesango sango lincinyane alingenwa ngamandla ayingikhethe inkosi enkulu yakithi ebuhleni bamanazaretha unyazi leso lo phakathi kwenu benkosi umntwana wakhuzwayo eintabeni zaseshowe emzini wenkosi impumalanga thempele amen. Ntwana benkosi ngiyalibonga ithuba elifana naleli lokubambe phakathi kwabantwana abayingcwele ayibonga inkosi. Ngelinye ilanga sekenzeka enye insizwa isiyaganwa ithi mayisiganiwe lensizwa isiza labantwana kumkayo baba babili ngeshwa nangokuhlela kukaNkulunkulu mangabe kwakuyintando kaNkulunkulu umkayo wayesedlule emhlabeni ushiya lezi ngane ezincane uma lo makoti eshiya lezi ngane lensizwa yayisidecide ngelinye ilanga ukuthi lezi ngane kufanele benonina ngoba mina ngeke ngikwazi ukuphatha izingane yayisiganwa lensizwa isiganwa esibili ngethemba lokuthi utholela izingane zakhe unina ayibonga inkosi. Kwathi makuqhubeka isikhathi esiganiwe lensizwa isiganwa unina omncane walezi ngane base kufika omakhelwane kuyena base bemakha emqondweni wakhe nasenhlizweni yakhe ukuthi lezi ngane kakuzona ezakhe. Esafika lento yaqale kwangathi akayizwa kahle lento omakhelwane abamtshela yona kanti naye ngesikhathi eqhubeka phela ehlela ekhaya na uzoba nezakhe izingane yayithi igcina lento isiyakhela kuyena yayisiphila lento ukuthi kuyena akuzona ezami lezi ngane zinonina wazo. Kwakuthi lezi ngane uma ngabe lo muntu ephakele ezinye izingane zona zayingaphakelwa njengezinye izingane zazinendawo ezayidlela kuyona zayedla phansi njengezilwane sezinendawo yazo izisele zazo ukuthi isisele sika sibanibani lesi isisele sika sibanibani lesi lapho ezayiphakelwa khona lezi izingane kanti lezi izingane ziyakhula njengoba sekukhona abafowabo abanye nje lezi izingane ziyakhula ziyayibona futhi lento uyise walezi izingane uyasebenza esilungwini akayiboni lento kwenzeka kwayo ngelinye ilanga izingane zathi hayi socela namhlanje ukuthi uma siphakele njengoba ehleze siphakela angithi namhlanje ubaba ufikile makufika ubaba lezi izingane zidla njengezinye izingane zathi namhlanje uma sicela asiphakele izitshena ahleze esiphakela kuzona ukuze sizakudla azagcine na ubaba wazi izingane ukuthi yini lento ekhulunywa zingane angangayithola kahle. Kwathi maqhubeka isikhathi wasegcina ubaba eseqinisa izwi kuma wazingane wathi ngicela ukuthi wenze lento ohlezi yenza kulezi izingane awuyiphakele njengoba uhlezi uyiphakela
njengoba seyishilo. Wakhala lo mama kunokubaphakela izingane. Wasiyaqhubeka ubaba waqinisizwi wasegcine iphakela lezi zingane njengenhlala yenza wathi bantu abamidlanini. Angithi uma wena uniphakele dlanini. Zadla izingane ngendlela ehlezi zidla ngayo. Zathi mayiqedwe izingane ukudla. Wathi umsebenzi obuzelela ekhaya awuwazanga ngoba ngisho kube ubungayizala ngezakho kodwa umukwazi ukuphatha lezi. Bekuba umsebenzi wakho wenzile. Kodwa ngoba uhlulekile ukuphatha lezi zingane okuyizona wayiletha lapha ekhaya. Kungcono ukuthi ubuyele kini ngoba lezi zingane eza lapha ekhaya nalelinye kubo. Bantu lamenkosi nathi sengathi uNkulunkulu ubengasenze enhlizweni zethu. Ukuthi uShembe abe nayo indawo enhlizweni zethu. Noma ngabe kakuvumi thiwa sibambe sesibambelele nangamazipho nangenzwa nangayo yonke into uma ngabe kukhona ngemphathe kabi uNkulunkulu angithethelele nkosibuseni kuzwile. Ngiyakhetha inkosi esephakemeni. Ngisukuma bangcwele nokwesaba ngingumntwana. Ngithanda ukubonga leli thuba lokuthi kufike lesikhathi ngisaphila ezigameni edlule kuzona kuDisemba bangcwele nokuthi sikwazile ukuyiphatha kahle. Ngithanda ukukhuluma namakhosazane ukuthi baziphathe kahle kakhulukazi abathanda kufika e-high school ngoba ziningi izinto ezenzakalayo. Ningazivumeli makhosazane ukuthi zinigqibe nabangani nibakhethe. Baningi abantu abangani abathanda ukucela phansi kepha wena awuboni. Kodwa kuyasiza ukuthi ukwazi ukukhetha noma ungayikutshengise kodwa uqala ucabange kuqala futhi ubone izenzo. Ngithanda ukubonga ukuthi sifike kahle, siphephile, sisuka kude.
Sengikhohleni ukuyibika ngusinikiwe Hlophe. Ngisuka eHothalungu ngisonto ethempelini ePompomeni. Nkosibusise ngisuke. La nyagaza Jerusalem Jerusalema abathene ayizwa alendaba evele phakathi wethu ifika anizazi awusibotheleni abefundisi abahlole akunjalo namhlanje na emaqhumeni owasohlange akunjalo namhlanje na emaqhumeni awasihlangi. Ngiyayikhetha inkosi enkulu unyazi lwezulu. Cha bangcwele benkosi angazi noma izwi mhlambe ngezulahlalo ngicathi ngokugcina mina angena kusihlalo besho njalo ngusihlalo wosuka ibonga inkosi wesikhashana nje mhlambe ukuthi kushaya inkonzo yasemini yobe sengisusiwe. Kodwa ke siyabonga abantwana benkosi uNkulunkulu esithandile siphezulu kwamagquma sohlanga. Kuyakhuluma insizwe yathi yakulelizwe cha nami ngwakulelizwe ibonga inkosi. Sizwa kaDlamini ithempele engisuka kulo isevumani lapha ezantsi emawoti the umunye mengibuza izolo ukuthi kephi lapha ekuhlangana khona ngathi mawazi uKennedy noGloria siyobe sibuthene lapho. Yilapho ubaba omkhulu bangcwele afunga ngathi ngoba nje wasilapha kufungiwe ngathi wayelele lapha ngaphesheya kulabo abangalazi lelizwe basho njalo ukuthi inkosi la ngiyafika ephakathi komuzi wasekuphakameni ithi izwe enhlizweni ayikhumbula ubaba wayo. Uma ifika phakathi umuzi wasekuphakameni semva kwethu nje uma ifika yafika ngamthola yayisisuka inqamula ibheke emzini wasentanda yafike nakhona yangamthola ithe seyibuyisa endleleni yezwe ezinye insizwe ezayihamba kwangakabi nemizi emingaka lapha ngaphesheya. Yayisibuza ukuthi anikaze nimbone ubaba basethi lensizwa cha sike sambona ngena kwelinye ihlathi wayikhuluma khona indawo elapha ngaphesheya bayibethi sebhekunqola.
Yayisiqhamuka inkosi ilange nguqunguqa umhlaba yaphenduka yehlela phezulu yehlela kuleyo ndawo yehlela ezantsi ebhenqola ilapha yafika khona ubaba omkhulu enza isifungo ngathi yamficelele phezukweje sike salivula lisanda ukuhlala unyazi yathi mayifika lapho yamficelele phansi elele phansi endaweni enodaka eleli phezukweje eyokwenza isivumelwano ngami nawe namhlanje sasingazi ukuthi emagqumeni asohlanga kuyoba nje uma ngabe esebuza ukuthi baba wawusulala kabuhlungu kangaka kodwa endaweni embi kangaka uthi cha mntanami bengizokhuluma noNkulunkulu lapha ngifuna ukwazi ngoba insuku zami ngiyazibona ukuthi seziyancipha ngifuna ukwazi ukuthi mangabe ngihamba emhlabeni lento engikuyo izophela noma izokhula yini kodwa linyizwi ekuyilona elisilande emazweni onke esiqhamuka kuwo linyizwi ubaba omkhulu alethula wathi mntanami ngijabulile ngoba uNkulunkulu uthi kimi lento izokhula igcwale wonke umhlaba sikulelo lizwe ke bangcwele lapho kwafungwa ngani bafuthi kufungiwe ngani ezweni lakithi njengoba niphuma leshowe kwafungwa ngani lapha ezantsi ngoba ubaba omkhulu enqamula mayevereleme kunendawo elapha ezantsi abathi la kulelizwe bayazi wayinqamula la ubaba omkhulu uma ngabe evereleme kunesihlahla esilapha eduze kwaso sekunethempeli ekuthiwa isesiphiweni kuleso sihlahla wayidlula ubaba omkhulu afika ahlale phansi aphumule kuze abantu bezonikela kuye wayengakabizwa ke ngenkosi wayibizwa ngenceki yenkosi akaze ayibize ngumprofeti hayi angikhumbuli kodwa ibizwa ngenceki yenkosi uma ngabe efika lapha kulesa sihlahla isihlahla esasiyigugu kithi kulelizwe ngisho sesikhula isihlahla esizwile ukukhulunywa ngaso ngoba insizwe yafika ubaba omkhulu eselishintshile ibhantshi yayisithenga le ndawo yakhumuzi base beyitshena abantu ukuthi lalela ke insizwa lesi isihlahla sikamfundisi isihlahla senceki yenkosi ungasithinti akusone sakho la inceki yenkosi yayithi mayidlula everem mfika iphumule khona bathi lensizwa yathi mina ngithenge yonke le ndawo konke okula ngaphakathi kwami kwanti akabonanga ukuthi kunesipikile engasone sakhe kuthiwa lensizwa yathi mayifika kahle yavuka ekseni mawukuthi ayinomkhaba yakhumula ivest yaligaxa ehlombe yathi namhlanje yimi nawe sihlahla ngikushaya phansi badlula abantu bababaza kuthiwa wensizwa asithintwe leso sihlahla sikamfundisi yathi lensizwa okungaphakathi lapho kwami yashaya lensizwa kuthiwa kwathi kuwa isihlahla siwa kwagxuma inkomo enkulu esibayeni sakhe saphuma kakhulu yaqondana naye ingqo yafika yamthatha yamshaya phansi kwaphela ngaye umlando khona kulelizwe bafa nisihambe efa nitshene indawo ngakithi ngoba izindawo nje sithi ubaba omkhulu nje ulapha emva kwethu umuzi baba omkhulu wawulapha indawo baba omkhulu ayehamba zonke lezi kodwa singazi thina ukuthi ngelilanga kwakhiwa isifungo ukuthi siyoke siguqe phezukweqhumo ngoba umfule kuthi uhlanga nawo lapha ngezansi lo enihlabelela ngawo manileka zulu ayibonga Nkosi sikhuluma ngathi bafowethu silapha ke bangcwele sizobonga uShembe sizobonga kakhulu inyanga yethu ngoba lokho esikubona nalo buhlo obubatshazwa lapha yakhala inyanga ezuma befika kuyo bethi baba nakhe sesinakho sifuna ukwakhihla nabantu abashathi kodwa ni late ngoba ngabe umvangelo wami akahambanga kube lento ibisikhona manje yathi mayibusiswa bangcwele namhlanje siyajabula silapha eThulani sizobusa khona amatende uzowazi ngesathi ubona itende namhlanje sisonda khona amatende khona amabhelunde sikhala kahle kodwa okukhulu kakhulu sizodumisa uShembe okungabhlungu ukuthi singene siphume lapha siyoqhubeka nezona uShembe athe yasingazenzi ithi ingane isiphume emzibeni baDisemba angazi ukuthi sesibe emzibeni nje kwenze njani ngoba phela sishumayelile sabemeza ukuthi uthi uShembe Amanazaretha awuphuza utshwala uthi uShembe Nomtomusha ubhema ugwayi awuzithola uphakathi kwabantu abangafanele ukuba phakathi kwakho thina sithe siya kuDisemba besibabaza ukuthi inkosi simeme eKhenani lo mzima enibhekana nabo bani ngoba phela lapha esontweni akaze kwathiwa kuyosonto kusuka ngoJanuary kugcine ngoNovember akaze kuvalwe esontweni nangoDisember lapho ukhona nje usekhaya ithempela lisakhona
Kungabhlungu ke bangcwele ukuthi sabantu abasha sibuthene lapha, singene lapha sifana siphinde siphume sifana. Asike singene lapha sishiya izono ngoba mhlawumbe khona isono bungazi ukuthi asenziwa, kodwa sokuhlebela ukuthi cha noma ngathiwa idimoni likubambe kanjani, kodwa utshwala ungaphuzi. Sengihlala phansi usihlalo osuku. Amandla ngiphiwe. Kodwa ngiyayikhumbula itshumayelo esakhula ngayo ngoba lapha ekhaya benginentshumayelo zakhona. Namhlanje senentshumayelo ezintsha bafana besona. Kodwa lapha ekhaya ubuyazi itshumayelo ngisho liphakamile ikhehla uthi awusiyamazi ubaba usibani bani. Usazi ngisho isihlabelelo sakhe ukuthi uzoqhamuka inkosi yethu Simakade. Phela sikhule esontweni sihlala nawo lamakhehla wazi ukuthi mayiqhumile nje namhlanje uzokhuluma indaba yalapha phesheya ngoba sasikhona nathi kuthandazelwe ingane yakho iphiliswa. Kukhulunywa indaba esikhule ngawo lapha ekhaya yezinsizwa ezimbili ezayisebenza ndawonye. Lezi insizwa zifuyile kunesilwane esike sa fashionable nje ukusifuya angazi manje noma senzalani. Abantu bebethanda ukufuya opholi. Khona inyoni leyo itrainayo yenze into okufanele wena oyithanda ukuthi yenze. Kweminye imizi uthi mawungena kunopholi ufika ukubingelela upholi ngokutrain ukuthi mangena umuntu uyabingelela. Zase ihlangana le insizwa zisebenza ndawonye. Zase ichomelana wathi omunye hayi mina njengomuntu okholwayo. Siyakholwa ngani bafana bomkhonto. Siyakholwa taba epheza siyakholwa. Njengomuntu okholwayo mina eyami inyoni ayikhuluma kunye. Kodwa ikhuluma izwi kaNkulunkulu ithandaze ihlabelele kuphela. Yaze sithi siqhwaga le hayi eyami isilwane. Mina yami ngakuthuka kusuka ekseni lize lishona. Wathi inhlamba ikhipha ungazi ukhala inyembezi. Wathi omunye hayi iqeqeshiwe yami. Eyami iqeqeshiwe. Ngisho ngenzakalana isuke egameni kaNkulunkulu. Wathi omunye hayi asihlanganise. Ngifuna ukubona ukuthi eyiphe ngcono. Noma umupho oqeqeshe kahle. Kungabhlungu kwesihlalo ukuthi nihambe kangaka kodwa nikhanda izingane ezizovukela uShembe. Ngoba igama esani kwangalo thina kwathi uthando lokuqala akulona elika mama nobaba kodwa elonyazi lwezulu. Thina safika satshona kanjalo. Kwathiwa yikho into ozoyithanda idlula uShembe emhlabeni. Ngisho umama uphuma kuye angeke umthanda udlula uShembe. Zase ihlanganiswa. Zahleli insizwa nje zathenga onemenite bazo zahlala phansi sase ihlangana lezi nyoni. Yayisudonsa umhlabelele enye. Yayisiqala inkamala ngale. Yayidonsa. Abantu abakhulu emhlabeni ngephathi thina sakhula ngomthandazo. Azizazi ukuthi mase idonsa kahle inhlambu usuke seyilanda kephi. Kodwa kuthiwa wayilanda kwangathi yahlehla impela yabuya nazo. Yalokho idonsile le ihlabelela. Yahlabelela nje yahlabelela le yalokho idonsile. Yalokho ishilo le zibhekane le insizwa athi umunye uyabona ukuthi ngiyasondela kuwini. Athi nomunye hayi uNkulunkulu khona lapha. Ngoba phela nje silafane kufungwe ngathi. Fanele kazi umzali ukuthi namhlanje inkosi noma ngangithatha umuzi wami uphephile esandleni sakho. Kungabhlungu ukuthi umdlali namhlanje ulapha mhlambe soze wanenhlanhla wanesikhundlana ngisho nabasha kodwa usanovalo ukuthi uphephile umuzi wakhe ngawe. Usathi mengingathula manje kusangenzeka noma yini ngisangabona ngifike ngithi ngizobheka abantwana ngolesihlanu ebusuku ngifike kwami kuvutha umlilo ngesabatha. Kuthiwa zase incenga yawudonsa umhlabelelo lena yakhotha amabhayibheli yafunda lokho yashintsha umayelo yalokho ishilo lesilwane lesi salokho sijijelile inhlamba sayijijela inhlamba yaqala lathamba ivesi waqala wehla umhlabelelo mhlambe kuyenzekana kuwe yaqala manje inhliziyo yathi ayikungathi ungijwayela kabi yaqhubeka le nomnikazi wayo uyayiqhatsha uthi ngiqeqeshile mina ngiqeqeshe kakhulu uma ngabe sefikile owami wathi shaya kancane isavana angeke udlule uma ngabe sefikile owami wathi ubona ubani ngoba wena usonta mokini la esikolweni singakwenza ukuthi sine house party nje sobe kuvaliwe ubani ozokubona
yaqala manje le yakuwa yazi cha usengijwayela kabi sekukuningi lokho yazwela manje inyoni yaqala yazwela inyoni kanti ngayekhathi izwela uNkulunkulu seyadeda kuyo sagiya kakhulu isilwane lesi kwangathi silanda phansi inhlamba sayiqala ka aseza nayo ithe izwakala umhlabelo ongcwele yezwakala isithi nawe wakhala umphathi wathi uzwile wathi unyangizwanga wathi hayi ngeke uzwile yahlehla lenyoni yabuya mawala yasho futhi yathi kuthi wena phansi phezulu wenaphi hayi yathi le uyangibhedela nawe yayisima wayesethi cha seyiphelile mesh senginqobile ngoba phela kwakufungiwe kwathiwa lo ngoba uyinazaretha ayikho into yomsusa eBnazarethini wafunga ngathi uShembe nje basila ukuthi usithembile ukuthi noma ngathi usegoli kodwa igama lakhe ngeke liwele phansi kodwa kwazi ukuthi ngelinye ilanga uma sekufika abantu sebethi bathukunyaze bese nathi sithi hey nawe no ngoba yena uthi ugarantile ngathi asikwazi ke bantu abasha uma siphuma lapha noma uhamba kephi noma usesikoleni noma usemsebenzini noma usevasithi musu ukuvuma abantu bakuhlule ngento kaNkuluNkulu wakho mazi phela silo uzofuna la asike emidlalweni akulona isonto lelothi ayikho indawo kuhambe kuyona uze kuthiwa sisezulwini ungahamba uqede uyazi nje usihlalo wami lo engimehlise namhlanje noma ithunyiwe naye uyazi kwafika athi uyathunywa ezulwini ayikho enye indawo ungafika kulona ungahamba waqeda amasonto abalazi izulu abakhulumisho ngalo thina lapha ekhaya uyatshena ukuthi uthunywe ezulwini ngoba sikhuluma into ekhona asifuniseli asisigadeke ngalo Shembe noma sihamba kephi awuthi uphela lonyaka uphele nawe usubashumezile esikoleni sakho ungavuma abantu bakuhlule ulibunyazi lazi umhlaba wonke loluhle lunje Nkosi busiseni ngizwini sishawa isikhathi ke bangcwele umsebenzi wala ekhaya omkhulu kakhulu ukudinga ukuthi sigijime kakhulu ngaleyo ndlela ke sizocela ke ngokukhulu nje ukuphuthuma insizwa yakakhabazela umkhize uzobe sesivalela ngesihlabelelo sika 57 ngokuthunywa ke usihlalo sizobe sesiqedile ke ukuhlabelela bese sicela ubaba umvangeli asicelele sibusiswe enkosini inkosi yosibusisa amen inkosi ibusise ukuphakama kwebandla Sefuneleni abathunyiweyo ukuhola abaningi wokubayisa umhlali
Siyoni emzini wokuphumula indlela ekhaya ayedlula engozini indlela ekhaya ayedlula engozini ebalimazile abaningi abayithandayo ayancikaza ayesaba amagwala athi kungcono ukufele mumva indlela ekhaya ayedlula engozini indlela ekhaya ayedlula engozini eqiniselani nina makhawe angayo leyo ndlela ekupheleni kwalezo nhlungu aneyongena ekuphakameni indlela ekhaya ayedlula engozini indlela ekhaya ayedlula engozini indlela ekhaya ayedlula engozini indlela ekhaya